Kulay paralok sa senifi baro hakne por. Te bunba ki paiba ki la stu bakla bong ba u Jason Ram u lese u layo la shakham hanore hano. Tamang anong fidei u Jason Ram long kumta. Jason Ram u di ubriu ba 3 minut bat ubam da kam siap la jong anong fi baro. Katu ka jing keren ba jing peni jong ada tang ka jing kurwa ba jing penken mau. Ya kitu ki nong yalam. Lese ki ngop hanure hano hakanu ka por. Namar boleh ngimla ban chania ki briu. Kila ban ngop hakanu kanu por. Namar boleh ngayui na adu na donut na adu na mensem na adu na jabeng na adu kikmat kikmut ngalayui ba kijat ben jungi kila kersian domet doyap doim te ngamla klem daingu iki paiba klem daingu ya ka jat ben jungi klem daingu iki nong song sinong jong ka jela ba kila ai jing kersian pura paka kasabale haki jing yalam jong ka BPP Henry dangayui sisa baka BPP kale banyai sno baka BJP katamut dalililu inumla ban kersan lane inumla dalililu ban pediang tang katahi jing kerua jonga ba jing kuntu ya ka parti jong BPP sungba hot akan ka news banga yuyinga ngalong ba ningkong ngasungu ngalong ba kendit bat kabaar kalong ba ngasukuntu mde ba nga o ngaset kala ya ka parti BPP namar ka parti BPP ngada itam bada ka jingin jonga ka de fast and last banga sedang ban it haka politics sedang hiru nau pra naka BPP te sunguba perlok perajar ki paiba nong senong jokane ka jela wajus sungu bakla bat nang yai kersan ya haka YouTube ne haka Facebook te kajing sungu junga ro finya sungu finya ni tam tahi te sai sen perlok perajar beli sibun beli si ajar ngu ifi barot sanang ye te asuk doble nang ye kurku kurdo ifi barot hamtam haka met kapat ba finya don kamet kapat ke basat kapaklan bat finya biang lo haka kamai kaji mah perlok beli sibun bye good night